Hi mayam, aigi ngasi mini vlog sida mayam punamuk putara noksari kuiraba matungda ai ngasi shopping katang tawba sakke ai habjik fashion city da lakpaga koi friend ama unare udhar boni mayam khangro comment da hero ado masu pochi khara lere esu pochi khara lere phagi tawre nokbinare masu jamna nungai ba mini akhoi tumaina adum friend boy do leire ko mathangda Sabanina thole thola matungna khoina style bazar manaka leba shobhona da aduga lassi mamam thae ko wow lassi do ko haw matawi ko sabasida lassi thakpadi hai kana de ado hojik akhoi thokle nusa sida lepiba nusa sida lepiba akhoi hojik Bhagavati da sakke na khalli Bhagavati de kuting kutang khara lege nipi ni na kuting kutang se jam important oi ko ado jing ko auto se lakte blue auto ngatani ado ngairi ice cream to so hingda ja da bni sa basida customer phamanga ngairi me ba ado anyway akhoi hojik Bhagavati jawre manung da changi akhoi ne jing po se kari no yong se nupi sam haire ko sangi ka thali tili amu sangani se beninga to lo laga sat ka hai bu pam ba tum ne ba ado khalle ai ama khalle magi ama khalle khallaba matungda mana humle thokda magi bindi jenge ado ai su hoi phare esu enga na bindi do engi bindi esu packet ani laure masu packet ani laure week se lauraba matungda khoi hajik bill pay tawrani ko packing tawrani do bengali da kota khra nganga matungda khoi hajik posa puraga thokle ko le thokle hoje asimana mang sale ena tungda sale do bil peraga thokle mata do akhoi ni piyo se pen banai de do amko khara thokla kam kam se khoi lang lege da ba se gi gali se myam khangbra manung chang ba do di ka phok da ba thokla ga law lo ka ni sang ai law do video samate ka do urun sipani dr urun sipani da magi gali do ni ko myam khan bazaar do kamita dum hai ro ba ado hojik leire lorga de amuk se prem tala na chake to ga man hai am tanga jing si samda bini da am decoration to ba ki kari lega dana enga matungda ado se masa samada le masa samada tala ne ma di laure e di lauda mamang na khak laure but e pande hai dan e di laudre thokle noksa se sum mai ni mathak ta jenghat pa ki power ga lete kai ni hai di nusa gi volume se high volume da leya si ingo ba se langya se atiya se ado asmaina thokle aina prantala na haikla actually ai isan pi anida aigi jungi sapi se china ge na thoklak pane ba aina la ga finally moi adala e do ai chapna yemu ko rumal na te thok pen da na chuni sna te thun asin he manu ngai ni bo hause ko thokla gam ko mo ko hauzik khuyani se am ko lak mina ra ko to pa mo pa mo dum sat me aro chale sum lak pada oriental ye thunga somda la ya ba chalo somda dum da hai kale mayam asini ko do ngasigi mini blog asidi sida lo se lage mathang da mukhar sang nam ja ke okay bye bye